Ebusiafo mechi acho bibia wotie me. Ene de benya opening kese bi wa ha. Me ame bra penyin. Ai friend na manko atia. Wabonyu bebre ebia mo bi mati nyum ne bi ebia monte na ne meneni ba bi din komo kakra bi waba ha ba besra medie wo se din komo efa enwoma a wo to no ebre a wo hya ase ene be bi opese wode nyum to no kudru ene abrabo mu nkomo no ma ekoso ni ade enti wo ba so na no ahye na yenti nyum kakra na yenhwe wo ba so na Yankopon ko bibia o still na me da hon ewo London sabe pepe enche me pi akwa fanfrem kakra mo fan cheme me mu ye me ya on me bende yaba ha de ne yaba Samuel Boate Yankopon shira wuti me sabe pepe na me kan ho asem yen support ye ho made in Ghana sabe pepe then ebedi nkomo no kura ohwe bebre ya o twana shit kama made in Ghana pa bi ene hye no no na ebedi ho nkomo ye 2020 ni mu nyina made in Ghana kwa ni ebedi ho nkomo was just sing the song okay ene de obeto bi obeto pa nyum ne de bebre e wa ha to ba so na wahye na edi nkomo iguso ya London bonum bia na yemfa jeje Evans na mangwa Evans manager wa go pay Evans ke tia wo sa na enu ya nguri the title is first one abusia afi no abaso amene nana mankwa atia na etwetwe komo wabonyu bebre oba yuki ha wagini din pa Ghana Music Awards watimi agibia kama UK die no na ekirese opanyini enyom to no de wafa de esi ne na so kurumwa na opanyini enyom to a ewo kurumwa no ekose ye nyamenyom to ne asori enoma ekose kurumwa nyame adum kakra igusu ewe homoden igusu ebe homoden na ebrebe na wo hye enyom to na ase Minia medase bra krana la ha minia medase enyum pesi ankasa de me sha ase since 1994 etna enye gospel na ye toto high life ni rap here bi ni ya no bi na wo ye na ye rap no me ye rap metwa ma freestyle now ye rap na de bi ntina wo ja rap yi edukonya nyamenyum tu. Okay, my main can say na also obrafo komanda ko ni nyana pastor retire SD obrafo no komanda ko no na obrafo no ono na obrafo the dino no obrafo is a stage name enti me ni nyana na pastor but me hwe oye nenyum 1999 na oye rasta na na say me am say na me kurumbia me so be rasta na say e be sesa me ya na sa na manfo wadwen bi say wo ye rapper e bia wonom no ma wo ye rasta na ade na nipa e brisuro say
awofo bi birukaro musuro so me ma omma akwakurum teno na ema wo twe ho and at the same time so no me friend fie me friend fie tuna se me say so say nice day ni afo ko ya rap bi asa friend fie tuna se ma me twetwe me ho kakra enti o hwe obi ti say ya labitu ona ne abrafo ye ema obi na da odie mi on the two side chorus no ono Castro ya ehuni keke fusu mi yonko America friend is akus ohini ba yeke abebo ma abebo adwuma bebe 27 years and a buy to me nyina na yewu mu a bet me hwe na ase okrasini me na me do okrasini me introduce no Asha studio okrasini samo yeah ni din ye emrantia in Sunday friend no do me from city state yewu mu a tena se na me twetwe me hwase me ntimi nwura mu yi omo me no me nyum ya de nyum ba abonten be ye hate na ready ye man komo no wa ye pese o man freestyle kakra bi ebra na o ye rap okay ti asa me ba me nya obi a me yitia wa so wa pa be ma tenten gram ya ntina be ko ni say etiefo amanfo no ye frame otin be papa di Mr. Tin enche me ko Britain akwakusia Latin me ko America akwakocha Clinton fuza muda ne buye no na ye tintin he me soro ne me form a me ye tintin edia metal proper ene betin timetu kwa tintin akwara oba tintin kwa ma to dum kwa e tintin hu mi se ka dan so a o ye tintin be ko square ya na me soro pen e mental so ya na me twa 10 ma me amecha ko fon so kenten papa bia me ne papa kwa metia kurukrum kwa maya otitia modi otia die prane brodi anretia odidia ram me na we rap ya wa ma yekura kire say your brafom time no because yes because you see ne sa akode mo atene rap ne kakra and medical mo ne so mo de different level yeah strong mama e de akọ different level nti we kura kire say sa rap ya wa ma yekura kire say obrafom time da ana no mo na boss wa na ede be nti ana wo do hu wura nya ya first nya menyum na wanko so anko yes obrafo mo na de wo change se wo ba beto nyam no me kan se nyame onyamfom so da san se sebio mini orchestra ma se me ne sha ase no ene me hu no mo se ne se e bia na kan se bia ukọ ha e bia nka nyame samre ko watetim ka wo nim pa enokure but nyame na nim die nti a oma man ko hono me kan se because me fie Don Dennis Mechiao daughters me cousins nyina na if you will feel Ashtown so what you say me feel me ka say nyum ho na omu nyina so nti na ase me na ka me ten kakra but in bedroom krom ha no me no ye adwuma me de me to nyon no rap ya trucks this year mo ye adwuma ni nyina me de na me kai say 98 me ye bi ma akufado atiefo amanfo Ghana for some kai president ajukum kufo nunu apa ne adokufo akufo adon so oyefofro ne onamfo pa Israelfo onamfo pa ne ebunfo onamfo pa ne asantefo onamfo pa ne achemfo onamfo pa ne enknafo onamfo pa egofo onamfo pa ne enzmanfo enkrofo bi omunya asefo no ye so ati ase ba rap so a mankwati ame foforo tinese nese wajuma ye be de pa nese wonu obi ye me metu nyuma ba de bia na rap na me rap nese money hada o David wow and I kai ma e bi wa opani mafo ya o ye radio to no sa kwasi na woni nyuto na masa to betu nyuma to nyuma ni nyina de kwasdi and that was one day ofom se masa nyame chado en memfanye de memfansi eto sa ena me ka se me no we need the me no gospel so what I say na nyame adon ma turning into gospel but so far gospel me buy 9-10 years in improvement be na but me I 5 gospel albums and 31 singles. Wow. 5 and 39 singles. 31 singles. 31, wow. And 2017, mina Ghana Music Award UK, mina 3 nominees. And we win Song of the Year,
album of the year, artist of the year, now we winning gospel album of the year. Wow. The whole UK. That's a winning part 12. And as 2019, so we signed up 4 nominees. But many of Diana. Yeah. I know the name was yeah. Yes, you know, share your friends Nancy Yamenyom to a coso and a casa bibi more cancer bibi some more cramody muy crifania dia then send me bring a coso. Now as a gospel artist no a foot to bang another bema wunyanoma omo sa enyum tunum won say money asofo nyina pe because asofo de na preachi omo kan Bible mu nsem de preachi mo so makwa akoye nkofo a mo de ayanyum to na de beat afase ana mo ka nti mu nyina makwa akoye nkofo ku amu ye adwuma baako na ene ebeti sei nsem sei na akoye se nkofo bi kra elu so gidi ewo mu futu be na de be ma anyontofo omafa gospel na to omo me da say dem me kan say em say juma no eso about apafo so sa nti mi nua na ma yewu ma na so omo amu ba mu no say unim se nyame na afro na ba nyame adwuma dia na ma adwuma no ho ayede ati na me hwehwe se bia wo ya yesi ka se nti be mu oba mu obu osi edua no na be mi hu dia edua na ba de be mi hu dia akro sebi okasofo mu a ibi wo ba bia obenya nenso eno nkyere se saa na obia tie on se disite no enti sebi butumi ka asem bu okra na nya nokre ati ase ide ntwato so bia be hwehwe mu a wo hwe na no me busem dia e ba ya ma mi na ni abre nam me busem na ase achiri na ba so se na enya nokre on se disite no enti ebi num be no kre bi so se na sebi se nke se de mo ka no so ye no kre dia na ye nua no because o see ye nipadua aya sorry die on se disite no enti wo na me bi o nyinya mi ni be hwe wo so na wa sakra na se bo tie wo nwum be se ensense bi ba se dia na ase e ma enyom to na se we nkra emu ya e ha on se disite no enti me kan se ye nyina ye mfanya asua de na ye mfa tutu ye ho fo se ene eye adwoa akina bia na yekosi on se disite no na enya hwe ye nso na minya enyom to sika wo oh first ne de na sika wo me sisi mum because sisi ento sidi sisi skani oh da bia je se nyame ya wado na nya so bi ba na bia obey but ye de makan say de nyame ne adua mu ne pese mara kontini ntunkrofofo wow na juma skani mdi adentina wunja na unto baby ntina and I'm kind say ejuma ni adini wo mu a so what you say unti because for the show 95 94 Nancy and I'm starting say me but e wo mi mu ni ntino anytime bia foforo ye dey eba foforo ba me ntimi nyai I say wo ha na ho ye dey ekika say so mu fa chip ade no wo mu je ba ne sa na wo say je say one ko studio kwa nko record kwa na obeto e wa bontin ntino enye sikenti ana wo to nyum na emum sebi ade no adwuma no ho do ana mpanifo se de wo ye aduhwam so no mpepa na sapa nti sika ba mu a eye na abusuafo afi no abaso a me ne mebra panyini na na mankwati a we gospel artist wa bonyum bebre ebia wontene nka ebia wonim nipa ban ene ebedi nkomo bebre na nwuma wabobɔ de nanse wo boye woni bisaka ide boye ene de wabobɔ atwam nyina no ene yebeti wa ha na sabi ye nyina yedi nkomo akra yankopɔn ko bibia ho na enwuma wabɔ nyina no de ben pa na eyo favorite enwuma wabɔ nyina obusa enwuma maybe ba wabɔ nyina de a ebe din se me metusu because meka se me nwuma nyina ya me de eyo de but the ama me din akwatru pa ye EKAADE you say abai me din you say abai sa go bi afu promo a sa no on for EKAADE wow na ma me ntro EKAADE nim edi benti ene EKAADE ekwan ben so na efa ya anka kiti EKAADE ene say na mo be 10 to 11 years me na mbuye
as me can't say me to me and TV just try me. Wow. Dear EKAADE keep try me. Hey. Krama Kwame. EKAADE nkamuwi. Wo Kwame. EKAADE nkamuwi. Hey. Scorpion Kwame. EKAADE nkamuwi. Hey. Me furu bia behwe no obi ase mewu. Na menwom EKAADE album no so no. Woni wo se nyame yupi a nipa da sani ntimi nka ho hye. Asemo nyame kafa ho no. Eno ana bebem. Enti EKAADE no me nya anwum no Yakopon sa ama me quotation say Kenka Genesis 22 verse 10 Dede no. Wasi emra Abraham tene ne nsa ofa sekai no. Ni Yakopon 14 te ka kito bi Kuma Isaac. EKAADE Kuma Isaac. Because Abraham na yere no o mapeba na omunya bi. Ena nyame ma o mo Isaac. Na nyame na odi no ma o no se onfa akra no ko ba for re. Ema no. Nti odi ne ko ye chechire de ne to ho ipija sekai no. Na sa ne Yakopon kan se on train ni se udwaye de o nti ka kito bi Kuma Isaac. Yes. Tena na say abe medin se EKAADE. Openyu betimi abọ nyom no ana se betimi atie EKAADE no. Ebia na obi etie won tie nyom no da. Se ne be ya obi nya nyom no bi atie na ye nyina yedi ho komo. Sa pepe o se EKAADE. Me be se wuti. Because of abe within it no. My yen different are 5 times. EKAADE no. My yen is different 5. Wow. Indeed. What the first say the word EKAADE no I hear different 5 times. Wow. Into happens in it. No, why me so mama casa body I you I'm on someone you into jum I'm on someone me near Usie I'm on someone me can you oh some boom mommy no me some boom my na say ni na ye enyum ba ko ba the same EKAADE no. What's what I say? Another one 10. So in the end to jado na in to jado Abusia yeah EKAADE open kuno eka let's to me what it EKAADE sawo hino EKAADE so to me what it more the one who say you walk for down more the one who say you walk for down DM shinno I can monitor Asoma say mon konko we no I say mukono say muhuna kodano umeka chemyo na misumi kokutunubi umeka chemyo na misumi kokutunubi ajumbonifra opene kuno ajumbonifra opena senu esu antuni wati
Unyami wadi bali ni babeya. Depend to me, no. Unyami wadi bali ni babeya. Depend to me, no. Enka wapeni wakuna sene. Waseno. And that's when to me enka wapeni wakuna sene. Waseno. And that's when to me why. EKAADE. Sawa hino. EKAADE. Sunny Washington. Wahini who said yes, a phone up on the walk. Wahini who said yes, a phone up on the walk. Sumaya said, Kumpudan, that one laughing. Okumia, when I did better. I say, when I did better. When I be a chair, I said, once I'm going to need more than one. Dane kunu eso je nyame trono otabuti ni sero otabuti ni sisano ye wakana no enka wabeni wakuna sero waseno ina suwetu ni enka wabeni wakuna sero waseno ina suwetu ni wai mumfuru no Eshapo, baby titi besine, ahimfu wabako. Yeni muweni Yesua, wapa otosu yenu. Baby titi besine, ahimfu wabako. Yeni muweni Yesua, wapa otosu yenu. Wahimbaku na yeni munechi wabini wo. Wayi wadishikai obo na jamano se won transfer paper. Wahimbaku na yeni munechi wabini wo. When you want to shake up a Jamana, say one transfer paper. Nine yet in horse and a jack anymore. It's in order, da. 9 years in Trada. Yeah. 9 years in horse and a jack anymore. It's in order, da. 9 years in Trada. EKAADE, Kwame kuno, yeah, EKAADE, Kwame kuno, EKAADE, let's do what you want it. EKAADE, Kwame kuno, sawa hino, EKAADE, Kwame kuno, EKAADE, let's do what you want it. EKAADE ose EKAADE tuwa bi na enyume wone hwane boy onkwana boy ana me papa me mentor my advisor Dr. Alessa Champon Yimano yeah we me bra penyini yeah me promo no nyumbi ni ade ono so you good pa na anyway actually ana ode nyum ben bim ne bae I was na say why nyum fufu eno no we bae na eno na my single to me 31 me single me 31 single and I mean also 31 single and 5 albums. 5 albums. Yeah. Wow. And what about Juma Pao? That's a land had the UK idea. Why jabo so? I mean him. Because I must say competition, no, a tight one. But because I say I'm to phone no have more gospel artist, more pa. It no say one because minimum cramini pa be at least be 5 beer.
Umunyina obia eye tight. But you know, na say wo boy adwuma pa. What me 5 abadia na say wo boy adwuma pa. Yeah. Now your friend say one eye BKAADE aye nwumbi. Na kwan be so na wo fa share BKAADE. Ana yinim say BKAADE ebo eye wo high life. Ana won so wo gospel. Na link no kwan be na mo fa so a mutime tena ase e de sa nwum ne Bible. Okay. I'm say I think say last year, not 2 years ago. We didn't go perform or be wedding. BKAADE. Yes. Let me perform Ghana. Oh, UK. Yeah, oh, North London. And I'm young because I'm a penenium. Wow. Because of my high life, young woman that didn't know. I say, so high life, dear, when you be brave, I just said that hate. Oh, be brave. Oh, be brave, be brave. That's what made me that frafra. So, I want to go for you for rampons. May I not be in your dream? Oh, say, say, or your high life artist and also your gospel artist. CCTV can promise any Saturday. Only high life, any afrobeat. But on both CCTV and your gospel. Be Ghana baby. And okay. Kapna. A boy, Masori and a pay. Or a high life singer, but a boy or a gospel. Your bonnet, sorry, yeah. Castro, any Saturday, Adona, and we are friends say, Obianto collection. Yeah. A beer, a ball where beer, yeah. Who you to crab us almost 70 million and actually. Sir, that the number so almost ebony kraminya ba ebony utiriam ponyankopon crazy also asida next enyo de it has no boundaries like bebia what ato and you say 70 million no yeah o mahwe no and so munyina Ghana for na 70 million kwa na ahwe na say any nkomo yi biasefo a any Ghana ke problem pa o I say come citizen like Christopher na ahwe on citizen so people high life and then just so in the two person chum say na Ampadu and what Dede mu nyina no ombeko da bi almost watch the idea mo so ntonyum fa won tutu nchechi every me wonyu bi wo hani da so nsan what you say obi oba wo kire mu a obi wani gi a otie nwum obonyum na wura ho obonyum nti nwum eye aduane a eyima wusu no what you say nti obi se bia obi bia framba mebeto pipa ni wa moni so be komaye pipa ni wa moni so be komaye pipa ni wa moni so be kamaye no wanka obi ni ho acheche wore what you say na ano was atam na bia nipa no what bia bi mu wotete ba wo se won pipa na ni wani so erad be ko amano on see the city no enti omo de no say omo yenjechi de ne ra ho no cheche ne re odobi say ya onkan odo ni de ompam eno ne nche say obi to gospel but na braba obo no eno obi a obo ayi no who say difference wo sa entam kan say edua no waba sabe who obi obo high life no so wa hip life if you want life why very simple let's just say a Christopher no binum na omunti nya mesomase sa na me hu no wo hwe Bob Marley. Yes, wo hwe ne nyum utie ne nyum Africans must unite. Yes, utie nyum na ensema e wonyu no o ka to. Yes, but ene ne ensema o kan nya juma na just way prophet oh nti enyum de emfa wo ne nipa no ne tibia se bia wo twa ne team pese ebia wo no mo ntampe but ensema e free enyum no mu ba no and I was saying to me, Fabi, if you sound up. I mean, I'm saying 1998. I say, nay, musical concert, rap show, dancing, and I'm a mic. Now, maybe you'll be very quiet. I say, in Casabi, but many thing for J. Mike, Namie, Chandon and Babylon, that is a bread and girl, me come here to conquer all of them. Alamatija, God bless you, respect be at the never time say. In them can I'm quite a mere Piata Ashtown. I hear this. I have made a research that music is psychology, which penetrates the heart, the mind, the soul, and the body. But reggae music is not something that you hear, but it's something that you feel. If you cannot feel it, it means you don't know it. What can be a dreadless, but he's not a Rasta man.
One can be a ganja smoker, but he's not a Rastaman. A Rastaman is a man who is the follower of the principle of the Jah Rastafari. Rastafari is head of the creator. So what you say? And if first you use some who will be a Rastafari one day, it is on kind of crowd. And that's who will be a bar, this will be our Bobia. But I did not a common. What you say? And then it's so. What is the point? Obi sorry them two gospel, but the brown or bono. You know, if it's already. Say, and Untina, my Bible no say Yesu ba no ba be share atemu na so be share. Sorry them. Na just say boni koso power. Wow. It no one bisake de sha say mo ye nwum no nipa nkasa ntia edwuma mbu abem ana amanko atia obonyumpa na ade ne de one abranchi kwa akobonyu nipa bia mbu abem me kasa me amekazi bi ebiti esi was only bisake de ko ye nwum so na me man reference me man ya to say CCTV na your high life nwum to your message. And come on, would ye celebrate to a twice this year and Kayam, sir. What I say, and then come up here would ye be an Ayam into the message, not a content, and then was in the mono. Let's would ye. After you know, buy out, say, net ye. Also, the city. It said, may I make us say, we are so teeny panoa. No, say, oh, we can say, no, there be. Ninya so be focus. Very focus no na de wo ye. Why enokre. Okay, ebusuya se afinu abaso amene na na manko atia na etwetwe nkomo efa na nnwom dodo a waye ewo e friends face wo share nnwom to ase ene ade ntino ye gusu edi nkomo na menua ebia na afinu bia ba obese wotie nnwom na ye ka ho asem no eye woni de woni bisake de eboye no. Okay. Yeah. Ene mpacho enene. Zakele na mankwetia. Onyamya bio. Asonyamya mamu. Asonyamya mamu. Asonyamya kasa. Asonyamya kasa. Ega EKAADE that's when you watch it. Odufu obi na mpo me wo ban ne. Bisu odufu obi o na mpo me wo ban no. Ochire me ko esenka jata no wieme. Ode me ko jata funum se jata no gumme. Eside nyamia shano tafuti insano. Yo nyamia choro ni pati mimpi. Anta. Eside ngwasi eni amani unika. Eko tafunu pesa nkebe ba mesuo. Eswo dumnunti anti mi yanya milio. EKAADE wachiri kumbe. Eka kiti wachiri kumbe. Odumva bina wabi mayo. That's when you watch it. And then you'll be moving. Go try to tell me yourself. I'm coming in one cry for me. They're coming to me, can be. And I'm going to say anything. I'm a diamond, though. I want you to come in. Into me, Bombay. I say, I didn't see some sitting. And there'll be about me, some man, and I'm into you. I think when we are not in India, I can't get it, I can't put it on me. Down for a buy, and so I don't be safe for no buy, that's when I can't get it. What you mean, Kumio? I can't get it. Nanko Sammy, now me and my number. Your brain into no, born you be. Na sanyum no awareness creating a very powerful na yatete nsin bebre ye dia fa London
ana UK no ma ekoso mente aba mete me ba nso no madamfo bi adamfo ono nso no ya won sekan ekuno ya tete knife crime the be UK amani pay bi kura ba UK kura na yi 2 years ayayem hihie me bai me ma me mabusuafo o na ye careful minya ede benti na masa no ma we nyina asori o UK ha ana dodo na aso akwakoye ye ntuntumfo yi se bi ye ma ana ye kunkunkunkum ye ho na wakwakoye tuntum ni na wo ye friends awofo ede benti ana masa no ma we ekoso ye ya kran se ye na no abrantie bi small boy be I think say be 15 or 17 years I want to say me pese me kai busuafo ya otwede amponyankopon fa ne kra NCE ede benti na masa no ma we asori ewo the black community in UK. Yeah, media me that say I'm say me metia say pa adaje ya enyama ye ma no adaje on say ya buy putri say jumentum ni buy enti wo how free fear obaba fi pa ne bia na pa ne ba ne wo ko school so free anwumra a free fear na pa anopa no ko school a say ne ba ne buy na fo bay ena ne ba ne no mo nam onim what you say ena especially single parent no so no eno so no ase e bia oba no bia opam be ma na fifi enti ono nko no ntimi control nkra no wow because say oni nkra ofi ne be ma ni fi hono a wotia nkra na omutwi fama amene so on ziri ziri eno omutwi fama amene so ntimi fi say ebi ha bibi kitua bi na opam ne kuno awarichai emwa nkra no wow so what you say and adwuma no nso no ye ma because e say ye nkra no ye japade nyame ye de ama omo ya o kontum ko ba so be piska eni nyame ya sa chew japade aka ho but we bra na minute ayo ba na minute ya won sekai I think say 2-3 years ago obi baba ko pe wa hwe ni university amana bra da graduation be won sekai ko guy na ni o kroma da o graduate no ne party ase ne won sekai ko no na nipa na ye won sekai no na onne sankofo no ewo twaka bia na ase so ma won ti ase so na mo keke da bi the party ase ono the graduation party ase and ye won sekai they say we should krom ha first pa na kai Somalia for Jamaica for na wo sekai omo na omo wo sekai pa sankofo no omna wo amanfo sekai Jamaicans ne Somalia for but you say we so what say ni pa 10 I was sekai tuntumfo a mu 8 ye Ghana for asma make control eni pa 10 awo bi sekai a na ye Ghana for omo na awo bi sekai na so omo na ya wo omo sekai omo wo omo no bi si wo omo wow yes to say Ghana for about 5-6 years ago boy bi wo bi sekai na don to prison da yi no ade tin ya no so ye wo sekai ku no onu wo bi sekai ka ene ye jeli no ade tin yi no na ade tin ya no bi so na chese ye first nipa na wo wo ne sekai me nam so me de lukotu no ne nkrofo na se ade na ye hu pa akoye hu pa na mo se emfa hu kra se ebia menua ni nipa so mesi obi anim se menua kwakọ wo bi sekai me de na kwakọ tu aha wo na me na mo no ahwe kra na so nua na ye tu nzeni ye so free one ma wow nti aye hu I am paibo because say I know what thing as I say na chese we kra na onyom no ko se nyame amba mu a kwatamfo bi che ma ekun wo ti se no o de nyoma ba abonten a wakasa e de afa ho ye bebo nyom no nemum efutuo ben ekwan ben na wofo a omwo eye UK ha o metimi afa so a sa no ma we nyina no ano betimi abrase mse bibi wo hono ma vile no pinse ya na enya warijaye abufu de etimi ba wa we mu bete ba na mo asisi se ubeba be pamo be man na nkora no se bi wa akwakwhwere wo no mfise emwa nti ba mo nka mo mom na mo se nkora ni nti and at the same time so no inya da jenwa ye ma nkora no so I'm say this because obi to say oni ba bia ne manam
na enkodani bi won so ana eya soden keke because ubu a otimi nya adaje e de ma ne ma awarja bi eni ho but still na eno bi say ana I said I think say 2 years ago so odi obi buy akra bi a ono ne maame ase na maame ne de aso support ne ba no se kai show bag him di go school yeah be year ago as 2 years ago and papa no say no anytime bi aba ko fese mba bia no na ye dey we dey no odo be ko na on say this Ghana for let's say enu se ba na maame ne be se ye chine ba no that maame papa se ye chine ba no but na maame ne na se eye abahye boni a Ghana fo bi no mu krumu a ma hye wo on say ne papa kita se card ko school so se kan ya hye ne bag mi ebia no de kwa akodi ewu no de kwa akodi no ebia na ye Ghana ni de hye no kwa akoko no ana se kan krenfa kwa se beti maji ni ya wo no ankasa tenes abahye boni bi nso timi ma sa no ma no esi wow iti eno na wonya adwene bi ana your friend say what they buy na enwumi bible ntin yikefo esum say because enwuma miamitie ya mi say ekuta message at least senkura no etie na wofo nso esomu a ebetime atum koda ne bebrefo ama at least ebetime asewu nkura bebre ntino enwum no botaye ben adwen ben eba wotrim de ben etechira wotimi de sa anwum bi se bai on say me ya na me ye nwum a ya na me nya nwum ma me ho sebi mi busu ni bia no aya won se kai and busu ni bia no a homeless but make awareness me ye nwum bi homeless me ho na bibia se me nya nwum ma homeless me ye nwum no se ohu ya re ne bia ya nyu ju no ohu mobrofo bia bi mu na nimtie obi ni wo chena sem we say me ye nwum na me nwie yo but me phone e rai e ma obi we homeless for point ma get brain on se resite ti me homeless no na me say say as a knife crime cost dodo na me ye knife crime it will mean say no knife blood no knife crime no blood na me ye me wie no man tena say me the letter go Ghana High Commission se omun sonyu na because this mo se Ghana for pa na ye de yen omuso mu asam kan ne say Ghana for any budget ewo knife crime because in chrome hard so what you say but the I with my boy say omu ye event bia e kese bia na they can ombe mami akwanya mai de happen for but say bia Ghana for because in chrome hard on say this ntino me no mo ya adwen enti me ye t-shirt ya matchuri get a life not a knife stop shedding blood my ya to say awareness but aboa phone wa me dey me dey yin cast mo na e kwa bontin abaya awareness am 20% because enya Ghana for nko na wo yesekan okromu a enti sekebe mi ka se me last me shit t-shirt ni bi jabe kan if di man chi sa se ben mo nya bi nam so me copy no apa yen ko no on ka sam print bi but na ka be me printing in more na ka me share na around see be make awareness but se be wafo ni be because I na enwum bi sa no me pepa because men ka se mfa yes men ka se bia wo de obusu ani de yen wo ne sekan penfo say sabi asem kese ba franka ensi so asem bia no a emfa ni padasene ho ti se nyum bi sei e beto abonten a e wo sei nyetimi bo yenwie na chidom na ye piano because nyuma e kan sem bebre e de kire knife crime na emfa wo say wo ti America obetima aba bedi obetima aba vacation wa say de ma aba vacation wa e betimi ato enti no futuo ene nsempa ai wonwum no na ye pushi se ne be ya be wura ye manitrim na ebi nso so etu omufo na menwa enyom no wo ha betimi abo na yeti kakra
fire to see a brave phone name. Open my suburb enough way. I go travel bone in your better. You go be with you, I'm going to say. About the son of a man, I think the girl go from the boat. But you will win as I was you. But you will win as I guess you. And you are not a season which I will for something I am a cassatre. I am too sick and moving. I too sick and moving. Tonight, say no to violence. Every single life matter. Whether you are black or whether you are white, stay out of trouble. Remember we are one all together. Let's make the world a better place. No knife crime, no blood. Stop shedding blood, stop wasting life. Stop killing, stop wasting life. No knife crime, no blood. No knife crime. Samuel Anka Oshe a gospel artist ne artist to do a move kromwan. I come with me cabo mu cry remes and new way. Kibit me abua pa. Cause message a one. Yeah. Anna dear no a kosu kromwa. Naka gospel artist and move kromwa. A hip life artist, rappers near the adina. Naka. Sa read them ne sa message we na kamunya mwina so na kama ye all star ye bibisa na ya promote because so na asori baby ano mo ko my bibi say your friend say mo ko ho to ana say bibisa asori to asori na mo ye ncheche because ade be very dangerous a very enye da bia na sabi ye bewo amiesi ye ma enye da bia na yebeko na sebi ye ma edam gem ya rewosem wo se ye mpanimfo am wo UK ha ene asori the church bodies ene ade wo nyina no mukabom na mutimi preach ene da bia na nyame se ana sebi yebeko osoro ahemem ne ade ye bo ye bra okromu a osoro ahemem de ye wo ho yebeko but wo se ye hya se ye bibi efa ho ewo efa ho ewo noma ekoso ekruma ntimi sa anwe me tie no won say me tie we yam say wo anwe de ja me ne ji ho pa why ade mo no yo why ade pa ai wo say sa anwe say eye alodi ya etie me a e wo so ma sa anwe ho award anwe alodi ya wo so ma ho award because eye nwoma enoma ekoso ekruma o we enkoso wa Ghana ekoso wa ha nti alodi ya say wo tie me a anwe e wo say mo ma ho award because message na ekuta no ene mu nsem no eya ye ba se ye ba bebo bra o ne mum ye ma ene ajapade ya ba benya no krumu ano enkoda ne ka ho enkoda nso na sabi ye na na yesi wo me hwe abrantie bi sa abrantie ya small boy ya ikunu me re hoye video no kramenti mi kura hwe me anam de tu but me hwe no na mitimi hwe eya re hosem enti no mumi nyina yen support sa nwe uko YouTuber eda ho Sunday bi no onu ma etifie no na wabo e de amankwada na tie mu wo fie no mu koba no Sunday bia wo ba bekwa so ye kase nyamenyuma we na nyamenyuma because we message na ewu betima asesa obi abrabo e betima ma akwada bia wote sa atibie no okuta sa suban no betima asesa no ti so onu ma etifie no na wo bo uko YouTuber idimbe na wo YouTube Nana Mankwetia uko YouTuber Nana Mankwetia ni dino no friend say no knife crime no blood obetimi akwa search na watie na se bi nyina ye tututu wonfo enye sa anwum no nko na boy ya manage ho sa homeless no so message pa ewom me dia me nwum bi se na me pew because enwum e carry weight
enyuma a carry message enye da bia na tin ye de besa but sometimes it's what you na wo fa adwena wo hia nyoma ebetimi akenya o ebetimi akasa akire yenti eye homeless no na yento yenkomo twehwe so chacha eye nyu ye hu video na eye na wo share kum chacha munya sa link no connection no wo kum chacha so play word power e was anyu okay me that's I'm say Dynamic Club Association, Dynamic International Club Association no mo 10 years anniversary international me here guest artist that me perform I see nti me to nyum no wie no ewa wonu aba Abras campaign Abras campaign AMC nti me to nyum wie no and also was surprise my audience now more partners you know nti na obi a nyum surprise no so o kum chacha wo fie o abra the one for budget so no to say obi a pena hwe kum be bia obi a mechia o obi a pena hwe no to ha na me frame madam for be friend Kimbriki ono so ye gospel musician so talk baby a me wono kum chacha ba no fans a woje no certain video we na ye twa ewia to saka say video man no be ye editing no ana Kimbriki say na me adwentwere na me so be ma kum chacha ba mu anka be boa pa because ono so one audience be ma na kwetri na message ni so edure chim so okay dey o kan so the crew because o kind of told me truth because of wafon kwai pese nya akoma bonyum bebre na e de pa bet na ndi ni ntimi mpie to so ni akokroba to ye wafon kwai na yi ni pie no e on the bonyum we na yi na ase if you wanna e yi ni pie ya obi benya bi sase obobi a hit nko a on se the city na it o kind no na me so okay me so kum me hu ni da first na me na nkasa for the first time I went in skin pain na nkasa ma me to beginning the okaso wonye okaso wonye na skin pain so we charity e no oye say mo abuzi na asa na oye oye sana wow sanyum no so ye very powerful pa wutie emunsem no educative can sim bebre edibo ni pa let's say no ene your friend saying ninth crime na ye enyuma ase we create awareness na uwo pepa se daach bi beye bibia fa ade fufuro bi a ekoso bia wo manga na mo hwe wo manga na ebola hwe kromasi bia kan bibrio hwe kromasi bia high niti ko German ni Europe bia high niti ena bibi so emra bi ene your friend say eno me adesua bi a omusua ye ene nam so ama ikroma ye niti to hwe si bia Ghana eno me ekoso Ghana ne ade wo me bibi wasa wo bibi sa se ewo ha and as I feel now my friend say program ye nwe bet title accident yeah the choir no so another yeah for awareness for awareness accident and also your powerful because the accident so the enye Africa nko a kroma kura no etimi isi wa but ye krumu na dawson
Net if already a surprise on cano baby. Aha, you know, what's your name? What bunina ye awareness creating now was say powerful. But this is our accident video, no, and I name on a bab on tia Ghana and Pennyphone Ghana from the Zoom because any UK uncle and your near how I was a cross boundaries, I was a Ghana, new rule in trim. Now I said, accident in the museum, we say. Maybe my crammer, you remember, semi bird to be cook me, cover be able. Semi me back no man could be more. To say, accident, Eric, your mamma, and not your poor wire in your tree, or cram so queer Jumaba. Papa, tia poor wire in your tree, or cram so queer Jumaba. Papa, conani home with you, I could pay beer, Benjamin. The sequentianti, Papa Samba Phoebe, a bisanity. Wow. And you miss the old bound. Move on to me. And you miss the old bound a quiet tree. Obviously, watching you live from your classmate, Dominic Echampon. Your classmate in the dear friend Cosby. No hard dream, but no hard dream. Hey, Dominic. Sabe Pepe. There's all fans in the USA for now. Bia, it's you be now. So be pay what you coin. Obi ebia Facebook and YouTube baby obi tie wonum no benya wonum say accident ya wo dey be beto abontia baby anipa no benya bia hwe eti mu nsem no enfa no benya Facebook ne YouTube. Facebook medini na na mankwatia ana YouTube na na mankwatia ana Instagram so ye EKAADE for life nti EKAADE na the for ankasa not life asoso yeah EKAADE for life. Okay. Ebusuya na chese obetimi akọ YouTube, obetimi akọ Instagram, obetimi akọ Facebook, social media platform bia no ni din no ewo ho na ma follow no ono yese de wo ya de pa no ene pia no na ye brain ntino ensem be na pese wo kan ene kire Ghana for bia 80 se ade news sanga abaye mini EKAADE and Yamiadum, make us say, and none to last week, no more Birmingham, and no one of hunting from Ubon shoes, and none of hunting, if you're ever snow committing case. Yeah, you'll catch the grass of war. Miss, what kind of music now? Class of a balland, and I pay a co program member. I say, Yamiadum, what don't fool, you know. I'm on 5 yeatum. Wow. Into Oko Spotify, iTunes, maybe beer, social media. Your tone be just 99p. Now they support you. Me support you see. They support you. One thing is say, one share a bit tomribi, and you to phone on bonum beam. And without any no, minu no. Why you crying to me that? Yet me yejuma, yet me your party, yet me your it mummy support you to phone. And yet there be another YouTube aqua no quo. Ye kra na ye no mo ye adwuma no kra no ye ko ne akwa akoto ye ko ne akwa akotie ye ko ne support wo in some way se ne be ya e be shi omun kran ama enwom no mo de abre mo se wo ko party ase na ye se ye mbonwom mo party na ase ya o so woni be ha onko party be ebim it mo me support anyontofo so wo ye gospel artist so wo ye hip life so wo ye whatever baby a nipa no wo to no nwom fa bia no mo me support wo se ne be ya be shi omun kran. You say, Quanche ade efe, ye di sika, ye di dwete, ene eye. Obeko studio, up and down, ade, eye sika. And then so no, and this first na omuton CD. Omudi gu car so obeko KGT ade, na airborne. And the bibia ya befu, oko internet eguso. Dominic, say, Busam said, I bet I may bagana be issue. Yeah, Dominic, maybe some that been because over UK, ofa. Ghana didn't uncle show Ghana. Dominic, Mrs. Program, be a maternity. Get back to KTI. Into KTI for when you're ready, March. Yeah, show program. Let's all cook KTI. Let's make Kumasi High School. Yeah, no contact about KTI. Yeah, time, more time, by any time, any KTI for yes, you know when is Sabe Pepe. Get back to KTI. Also, I'm not sure. Give back to KTI. Give back to KTI. And also, very powerful because say KTI Technical School. Yeah. And we are see our own. You create 2 point na technical. Yeah.
enoma ye de ensa ye enoma ye yesi ba hwe Ghana na se ka so bi ko ketia o ketia de but abrochire tumpon Germany aba be Germany nyina technical enoma ye de ensa ye ana ma Germany etumpon obi abeso ma ne bako Kumasi High School Prempeh College Opokuware your friend say Achimota any ade ye ka se obi ko KTI KTI it's about time was say uko KTI obawie school na wo ko KTI bonachi dom hyenum kran se school na wo kon wo wie esa nyansa no djuma memeti yi minim hweye me ba brochi adawruma ana se bi minyansa no djuma mete Ghana ma de ese ya me table kura bubukura no na makwa akofa carpentani be kuro ma me ba no masua bibi ama ne mekutansa no djuma edi nsa no djuma de ewi ase ne betomre bi so onkutansa no djuma menua obebre itime kame kie wo me ewo Ghana bi mpa ke school ameko KTI I tell you and ke school ameko KTI me nkotena Kumasi High School enkosuasua bibia we de owie ye na wonya nsa no adwuma wonya fa ha wonya nsa no adwuma eno na abrofo mu didi hu wo hwe dem furnitures ni ade wa nyina no carpentry work na say me electrician electrician me badjuma okruma you see me badjuma okutana nsa no adwuma me badjuma pa amanfo frame Ghana for Nigeria for full wiring me yeni nyina ma yeni nyina you see me metie me be okruma na me sua ye ite Ghana me nimhwe so what Ghana na wo be okruma ha pensa no djuma bi obeye ebia company work kura na ensa no djuma no ebema usika no so be top usika it is about time momie shem ya home crime momie she ye men kura say me kai me bra bi ye wi school fufuro na me bra bi nya KTI me nya Kumasi High School ana me nya girl ba kokko enya ifa say Monica's ono no nya KTI no otena dem su sa but enne okuta ne nsa no djuma odidi ho yes o si bi asete me bra etie okuta ne nsa no djuma o wi KTI it is give back to KTI no eyanwu bia so what she ye pa dia ebe ko akire na the sorry na the sound no many nyina wuram na wa ko school mu wo woni headmasters no aka old boy wa yenyum ahye nkran wa be school mu aba be tun nkran fo no so ya yi pa because okọ the anti America say Ghana no obi ko KTI ye fa na nya hwe omumbu school no which is very wrong but obi ko KTI on unima ka woni pana ka be salute no nti sa anyum no nti no say that many a champion I damre kan na enche e be babo ntina yinyina auditorium wo no e bia no ama school for no okay na because we have to say they all can prepare we have been say ya fana nko high ya fana nko Prempeh no but e bia future ni far better than obi or Prempeh na so puku ware no Jeno se na mkwa so eba ntino ente beba Ghana ambete minka okay na yes KTI for old boys munyina eye amankwa etia se enche obeba Ghana obanso a enwum no munsom na mun support sa pepepe ntino KTI for said no ya ha yoku ha enwa ene be show mete nyum be show mete kings no na party be say red party say yeah until a friend say big up to soccer to I bet to the whole Ghana Prince Akufu Fred Ice-T and a press lines went mama but and no bibia also come and a Rama ya okufia now big up to you but that's panel support fin say was say me ban money dia manya it's me claim ho yeah Rama watch ya me tiao pa any abusuafo nyina say enyum de nyame adom yigusu ayeye aka so mo so beboa e beba wo de nana akwa bibi say ti sa abakura na wo hwe no wa share kra azu akoya ase ti hwe Ghana for no de bia meka me betena yi ana ka mecho ebia onyuntuni bia no ho asemaba amanfo horo na paso ana se menye yi ana ebia woni ya na ebia me phone si me so
na better bone dey say on to need UK why ka be hu ni pa be share yeah viewers ni bi be jump akosoro ade na da bia ye supporting no mafon sa say nipa no abonyum no wo de share keke ma no na foforo hu no ohun anu atwam ba say nipa be kwa share wo ba bia de na deja ba be to Facebook yeah wo bia say be say wo bu obi no be kwa share ya de toa anaso hu say onyuntuni bi de nenwuma toa wo de share keke share eno esika bia yanji sika wo de share se ne be shi omun kran na ade na omo ye no se bi omo ye ne ye na omo ni age se nkofo bi support wo mo ba de ade toa oh be yi nani I said bet you say na me na be kakran so on so hwe Kwame Uchiha I say not to sorry or to nyuma sorry dem yeah me mean about gospel so ye bibia but as sorry for am one no other otisi mu na na say ye na yenkwa asore no ye support ye yasenyum no da say mo on say na say mo asore for na winyuma ya wu tu yi ha no akoto no say and so omo aso so akobo bi ante no kasa o and so ko program amon nyum so na odesa me say bia me fan say me SD ni ndika bia SD your rhythm yeah to ko bona o sisam kakra bia na o sisa asa wo divert so what you say and so o ko program a ya mo munyum no omo no you say omo nyum so na odina do no odesa na ze ko pese ka uko SD rhythm nene star no so what you say wankom na ya no kasa and so the all kasa ho no and one so no odesa program ase wow beto kubo bi no music is very dynamic yes same and yet it SD na na beto sa anyu me da bi ka bi say first na de nwura e kwase mpatwe de nwura sen ona ya de friends project atoso ana e dikanyam sem so we be hwesi ni bia na so gina tia sem ni bi enei safa sa nwura no ko sen ho no bi fa skin 65 inches means on the obetwe nipa amo ma be he ne de ati say enti eni one is say the music is message the content forget about the rhythm the message na ewonyum no no say bia me ba na ka me statica profane and I make as you know say that brand Dede way but the same message na and I just said beat na there asisa kakra but ya no kan so no Ombeka ho asem oh masa ana o bro o me ja sa no mani nyina na ye support him on me pa che no enu mom ne hia nti no na ye betie nyom a your favorite pa for the last ebusu kan komo de ke ye bedi amana kwa akire me ba o se na na man kwa tia why you not say more of your career and okay yeah was say ye di ho komo bia fe no aba so a ye di ne nyom ho komo akanse bibiri afa ne nyom no so pe bi eti ana so pe ne chire kwan a okọ na na man kwa tia we YouTube ukọ ye EKAADE for life e friend saying EKAADE for life e Instagram abetimi ehun ne ho sim bibiri e bia fe no aba so ye di nkomo bibiri afa na brabo ho ana enya afi ne be go deep into na brabo nyom ne nyoma na djuma wo ye ana sebi ye be ka ho asem wona me pa che no sa pepe ne nka obi a ho nsem so ha minya onyom ben na odi be gya ye kwan ye brain ntino they say they be jam kwa ye because the EKAADE no because any me latest the latest one aba adwaman so so wotie me a uko YouTube a eda ho uko Instagram a ewo ho uko Facebook a be bia be fa bia no your friends Spotify be bia e fa enwum ho bia no obenya sa anwum ne bi wo ho your friends title no odunfu bi eno na yede kwa akodi your friend yede kwa akoye crossover no crossover na eno na yede kwa akọ crossover because odunfu bi ada woroma a wo somo no nti na wonkwem
Sabria moje di mu afrusane na ketrema so da abodwe mu no eye wodumfo bi adaworoma a wogini die no enti na wotenkom enti no wodumfo ominti wodumfo na yene mundi nkra na mankwatia Asonya mia mamua Asonya mia mamua Asonya mia kasa Asonya mia kasa Ega EKAADE Eswanye ye wate we bisakede Odumfu bi na pa me wo ban ne Misu odumfu bi o na pa me wo ban no Ochire me ko esenka jata no nwemme Ode me ko jata funum se jata no ngumme Esude nyamia shano tamfuti bisano Nyamia choro ni pati mimpi pada Esude mkwasi ni amani unika Neko tamfunu pesa nkebe ba miso Nesu wadumnunti anti miya nyamio EKAADE Odumfo bina hobi ubayo Eswanye ye wate Ananya be mubia ga huncha titimi ase Anga mini wine kwa vamengo They come to me can be and was everything I'm a diamond I want you to me Into me bombay say this is summer sitting And I'll be about me some man and I'm into you I think when we are I'm into I can't get it I can't jump on the Time for no buy That's why ye Say for no buy That's why ye EKAADE Ochiri mi kumyo EKAADE Nanko seme Nyamia manama Nyamia manama Masida nyumye Eso nyamia mamwa EKAADE Eswanye ye wate Semana nasia Na mankwatia Israel yame Na wasi Veni wa ya mamia Wasaye ye Veni wa ya mamia Musasida Nana nyamye Nana nyamye Odo when you try this way, I not the boy. Intimidate, sit up, I see that. Oh, Namia, be a man. I even I see that. Any boy, be a man. That's when Yamia Mamua. That's when Yamia Mamua. That's when Yamia Kasa. Oh. Asuma nyamia kasa EKAADE Eswanye ye wate Adamu ano atrame Abusia na onyo maako bi every special one oh me mama tiefo nyina mo amopema asem me fans am all London mo baby bia UK me desanwe mamo say if you see 2019 mo no we the BBC we ni so o pre anye yi 2020 mo the make catch on say 2019 anye ya ware no ama 2019 na the make say any da so we ensaye enokre emra enkwai o mini any da so ensaye ntinyimu we muntie na mumfa mu aba say any da so ensaye sa pepepe sa anwe so me fasa akonya we so ebusa anwe we e dia ma wo bibia eni da so e wo homa eni da so nsan 2019 na nkoya
and no ma wo ye no 2019 nam so ama se bi wabrabo no ejija wabrabo na nkoyi no 2020 na ye kwa kuremu no nda so ho ma eni da so ne wo ma no ne nyina gina se obesesa obetwe ho afiri no ma bi eni da so ho ma nua mempa ba Abusia yebeda masi bebre sene kan no
mechi obi bia wotie me wo bo mechi dom nyankopon hye obi bia yenya ka be din komo akwa echiri but eba ne sana ade ebese nkurasefo echina meko back to Germany no mo no me bia wose me ye ansa na echina meti me free ya ntino mede obi bia ase mechi obi bia menua wo nipa mienu mi ense bia bese o che o ma beti ma che o na me so menua mede wase sebe nipa wo ye mame na me Israel aseda wo ma de no ede nyame asen so na ahwefo nyina mo hwe nyina no mo tie nyina na mo kusun support ye me fans nyina ba bibia obi na echi obi me pese me mistake me bobo ni o ya na eno die timi da bibia ase eni o da nyina sa ede mo ase okay abusia nyankopon ka obi bia bye bye